Kaliang Persia jong ke Israel kala boykot ya kecing keren jong PM Modi Knesset kum kadak jong kecing Persia ka ong bakam don kano kecing Persia ya ke India repet ke ka belajar kecing kiwen kelami hapo jong ke yang dorbar tauan jong ke Israel haswa kecing wan jongok jong Narendra Modi mentirang badu jong ke India kisang phalang kibadon Israel kilapan bena bagian khanglat ya kecing keren jong Narendra Modi mentirang badu jong ke India Knesset kabadai Israel parlimen kane kejakan ad kelas tang nado karai jong lampang ke Knesset Amir Ohana panum khot uklido jong ke Supreme Court panuan syakane ke dorbar bakerpang tang na ketika daw kiliang Persia kilapan pau baka sorkar Netanyahu kilale bom suitnyau ya uyat syak amit uklido jong ke Supreme Court ke penlong ya panum la ban lej syakajeng keren jong mentirang badu jong ke India kajing pensange jong kaliang Persia kelapan mi ya kajing long ke ba tenat ha ke bedai bat kajing lejengok jong mentirang badu ke India kajing long theli jong ke parlimen ha kapor ba jing keren do noelam jong kari uperlok jong ke Israel kelalong ke kubor ke basniu ketenat pathai kubor jong ke Israel ke kan news kai thu ba menaga siningkong bau lampang Amir Ohana utmu ban khot yaki MP barem ban pendap yaki syuki ki balany ke sorkar Netanyahu ka penyadai kane kajingle jong kiliang Persia bar kajing khot yo perlok bari syaka san perthai hapo kari ndrai kaliang Persia kalakan taj yaki te kajing keno bakla persyang ban pensai bakam Persia yak India nayum tirang badu jong kari India Narendra Modi uyar lapit unoyalam kaliang Persia ulat ho ke Twitter jong mena ke siningkong ngikwa bandon hakadorbar ngidon kamro bandon hakadorbar kenang bangin yo banekran yaki mat ki jura ki balong ki nongrem jong ke cingate habro ar telikiri kaman shwa ke sithoding ula ong hapo ke Knesset bakilang Persia kem kwa ban penjak burom ya ke India kicing keli ki bakhya kidang mi halor kacing pesange jong kaliang Persia jong ke Israel ke bak kampau nam kalong bah kacing long ke bakom kane presiden ke Argentina Javier Milei baru presiden jong ke Amerika Donald Trump kila ai jing kren ha ke yang dorbar jong ke Israel hendai kaliang Persia klesia bentalang uyit syak amit syama syak khot ngobha ha kata kapor ulampang ke Israel Amir Ohana khot ya kete kecing berngam jong kiliang Persia bakare ke atiar ke babean bat kentu ya ulapit ba dai ban penthot ya kecing dai jong ke Israel bat ke India